Dobar dan, zovem se Boris Povar. Ja sam IT poduzetnik, vizionar. Cijeli život sam volio znanstvenu fantastiku i odrastao uz nju. A onda sam u sebi razvio sistemsko razmišljanje. To mi omogućuje predviđanje budućnosti u područjima u kojima sam dobro upućen. Upravo se to dogodilo u području kriptovaluta i blockchaina, što radim od 2017. godine. Došao sam do zaključka da su cross-chain tehnologije budućnost i perspektiva. Tako je nastao projekt EIVA. Što je to EIVA sada? Ova zajednica broji 300.000 korisnika, ovo je tim od 30 ljudi i 20 programera. Ove godine ćemo se lansirati u Mainnet. Što to znači? To znači da će EIVA potencijalno imati kapitalizaciju veću od $1 milijardu, likvidnost više od $1 milijardu, najvjerojatnije deseci milijardi dolara. EIVA će vjerojatno postati jedan od industrijskih standarda koji dopušta da se različite tehnologije, različiti projekti koji se rade u području blockchaina drže zajedno. To su takve grane kao što su DeFi, decentralizirane financije, metaverzum, NFT i mnoge druge koje još ne poznajemo, ali se svake godine pojavljuju neke nove. I to će postati platforma, odskočna daska za pojavu budućih projekata koji će ljudima omogućiti laku i jednostavnu interakciju s virtualnim svijetovima, s blockchainom, s kriptovalutama, vrlo jednostavno, puno lakše nego je to bilo do sada. I vjerujem da će to omogućiti još milijardi korisnika da se priključe ekosustavu kriptovaluta i blockchaina, koriste ih u svakodnevnom životu, a da ne razmišljaju o tome koliko su te tehnologije složene. Kao vizionar razumijem da je ovo samo početak, pred nama je ogromna količina posla. EIVA će integrirati ogroman broj projekata. Na temelju EIVE biti će kreiran ogroman broj projekata. I to će postati dio novog tehnološkog poretka. I to je divno. I zahvaljujem vam što nas podržavate. Vi ste suvlasnici ovog projekta. Hvala na pažnji.